I pozdrav da je nas ponovo još jedan tutorial. I u ovom tutorialu ću vam pokazati kako imati najjače oružje ikada. Ovo je dobar auto, neću ga snimat, evo, gledajte. Pipnuli ste, ovo je najjače oružje u igrici. Pipnete ga i on umre. Pukne, pipnete ga, ovako, i on pukne. Pipnete ga i on pukne. Znači, vrlo lako. Pa, gdje se to nalazi? Treba ćete doći ovdje. Trebamo u drugom gradu. A kako do tamo doći? Pa ko zna šifre? Ako je, kucate Rocketman, a poslije toga da vas ne vidi policija. I onda dođete ovamo. To bi trebalo da bude ovdje. Dođete ovamo. Evo, otprilike kod ovih kuća. Idete tu, kod ptice. I kada ste došli tamo, kako da uzmete ono oružje, vrlo lako, samo me pratite. Evo, kad ste vi došli, evo, vidite, ja mislim odavde. Onda idete ovdje gore. Još ovamo. Ovamo. I sada ovdje, samo tren, a sada idete tu i dam. Dobro, ja sam ga malo preuzao, tu bi trebalo da vam stoji. Evo sad ću ja malo da se oddaljim. Evo ovako. Pa ću ponovo da dođem. Vidjet ćete da će tu biti oružje. Sad ću malo čekati i staviti pauzu. Dok čekamo da se oružje vrati, pokazat ću vam koliko uopšte oružje, to je jako. Baš je jako. Evo vidjet ćete. Evo doći ćemo na primjer kod ovog auta koji za koji minut neće postojati. I ja za ovo ne znam šta je ovo. Evo sad ćete isto vidjeti koliko oružje je jako. Uf, ovo je policija. Ej, ljudi! Pa ove si idu u zatvor. Pa si loše uradio! Priznaj! Nećeš. Nema niko sad. Ali dobro, idemo da vidimo da li se oružje naše vratilo. Gdje sam ja? Hoću da izađem. Ja sam se pogubio, a ne, nisam, evo ga. Eto, tako. Vjerojatno da se oružje vratilo, kao da je pobjeglo, da je dobilo noge i iskočilo iz svog travana. Pa evo idemo da vidimo da li se oružje vratilo. Evo ovako. Evo, znači dođete ovdje, kao što sam mi rekao ovdje. I onda samo uđete ovdje. 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 Ništa lakše, ajde, priznajte. I evo vam ga oružje. Znači, oružje se vratilo i evo koliko vidite, to je to oružje. Vidite ga ovdje iz moje ruke i tamo, znači isto je.
sad ćete vidjeti. Evo, sad sam dobio, imam 100 crtica 5, tako da imam dosta oružja. O ne. Postavi se ko može. I eto ljudi, pokazao sam vam gdje se nalazi ovo oružje. Nadam se da sam vam pomogao, subscribe mnogo bi mi značilo. I vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!